zanimljivo u društvu plesača i borilaca, ne znam, morat ćemo to razjasniti, kapoere, stare brazilske vještine. Evo, ja ću tu do glavnoga šefa grupe Amazonas, a to je Nikola Orešković. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro ste se uspuhali, jel? Pa malo, da. Kako se zove to? Jesam dobro rekao? Je, ovo se zove kapoera. Kapoera. Brazilski ples i zapravo borilačka vještina, je li tako? To je brazilska borilačka